Ekhasini lethu le Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngesimemezelo esikhutshwe ngibephosini bekhathaza ukuthi utshwala bungasathengiswa enkundleni ezimnane zemidlalo ikibe phambilini bebavumile. Abantu abaningi bazijabulisa ngotshwala mkhathina kuvele ezemidlalo manje wonke umuntu musakayela ukuthi uyokubukela ikolo yabo World Cup players zonke injaba zihlangana lapha sekuphula amalungelo abantu mkhathi into exakayo ngalabantu baseKhatar ukuthi manje bazenza ngathi wonke umuntu ungengebona ngoba phela ngoba bevumile ukuthi utshwala bebedayiswa sibe sibuthola stadium sebeshintshelani manje kuhle bonke ubukhosi kufanele benze njalo ubukhosi beKhatar beregile ngokuvala namkho ungafuna utshwala emidlalweni kana bonke ubukhosi bungenza njaya iFIFA yenza iphutha elikhulu ngokuthi inikezele lizwe ukuthi host iWorld Cup maningi amalungelo abantu aphulekayo abantu abathandana nobulilo obufanayo bayakhala abantu ke manje abaphuza utshwala nabo sebezokhala vele izwe labo nemithetho yabo kodwa uma ngabe ukuthi bathi kwiFIFA ngathi besafuna ukhosta le cup bavuma ukuthi utshwala beyodayiswa then iFIFA kumele bethathele inyathelo ngoba phela utshwala beyaziwa inkampani eningi zotshwala zixhase kakhulu ema-World Cup amaningi inkampani zotshwala zibheke ukwenza inzuzo. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Indaba zesiNdebele sizijamele azithatha ihlangothi.